Biyag ti tao. Nay, anyaman tan nakasako nga inyag mon, Mari Luseng. Naglalaok, Mare. Lata, landok, kan plastik. Gatangam man kit di, taisupay abalunan ni Christian ijay pagadalan. Ay, talaga desidido ka mang paadali ti ampon mo Takas makita kat desidido mo't nga agadal. Sa bagay madlaw mo't ang nagagut kun nalaing pa ijay pagadalan da. Naku namon, Mare. No kasta ti ubeng, ay talaga maayatan ka amang paadal kun kuana Oray narigat ti biyag. Maikarigatan taadamot nga rod arapa apjay uping. Naimbag man saan nga umapal ni Jonah nga anak mo? Apay ko mga umapal, kat pinagadal kumot iti. Ngam isumot tinagdesisyon nga agsardang agiskwela, tamaki asawan. Dinak mapapasol, ta isumot tinagdesisyon para itibiyag na. Mat kit di Malahmod to nga rodan ta iskrap alakom tagatanga kon. Sa di naman ang tinapananda dya, Christian, nanang? Adda klase na ita. Apay aya anak ko. Apay nga minapagadalan niyo pa ilang di dya tao. Kaya't nangarod mo't agiskwela. Agbambanog kayo lang. Saan tayo matakapkapin di dya, Christian? Si kakit di mo't anak ko. Di bali ata saan mo't asadot ni Christian. Amo na ti tumulong kanya. Jack amo kada kayo, nanang. Imbes nga agrelax kayo. Saan? Anusan nyo katagtrab-trabahon para lang iti panagadal dahi nga ampon. Anyat gagaram aya anak ko. Bumulod ako may ti martilyo. Aday ti sigod a pangiduldulinak. Ingkaalaan ijayon. Nayapayag, agan ano ka bakit? Napan kalabimulod iti martilyo ni nanang nakamisod kamot na nagawid. Kasano mga men, makapasuron da dya, Christian? Apayaya. Agasam, pagadalan ka no kay din ni nanang. Syakto pa mismo nga anak na kat sana nakaadal. Da dya to kang ampunan. Naggapuan nga min da jing ampun na ya. Ay na, ampun tay kumari na apim musay Gaputan na tayo, inala na mutan da dya, Christian. Sinublat na ngayon ampun. Awan lang arun makukwartadan, nangalapay na iti pakanan na. Huwag nga rod Parparigatan na bagbagi na. Dumagas ka pa'y man, Mari Luseng. Apay ka di Mari Paula, aday pagam. Nawaya kayo inton sa badaw. Aywan Mare, agbirbirok kami nga rod iti pakipurdiyaan may. Adam mo. Ay, pag-isumaray. Jay anak ko. Ipadalos na kanutarubayan da. Tadi da masangon iti asawa na. Agpadadabi si iti trabaho da. Sige Mare, umay ka minto. Kadwak di ampun ko. Sapaan minto ti umay. Malangaraw da ibagak iti anak ko niya. Wan Mare, isupay a pangalaan mi iti balunan ni Christian. Ijay pagadalan da, Mare. Nakitak mo't da nanang ken Christian ijarubayan da Hazel itay bakit? Ni, anya tararamidan da ijay ngay. Agdaldalos namat ka ni Christian. Mayat pa iti kakatawan da. Ay, makitang tangdan daman na tapno dala maitid na kin ni Christian. Ngarod imbes asika nga anak ni nanang ti agnomari ti paggrigrigatan na. Saan? Tada dya Christian mo't tanti itrab-trabakwan na. Nagswerte na talaga dahi dya nga ampon. Pangasim man, Christian. Di mo gundawayan ti kinaimbag ni nanang kukan ka. Saan mo't manang Jonah? Anyasan? Kano mabamban no ganti na ka makitang tangdan tapno dala maitid na kwartakan ka. Kita mo ba sita? Di mo maparigatan dyan inak. Bumawi akto ka ni nanang Lusing manang. No makaturpusak to, siyak matimang tulong ken ko na. Ayawan latamok ditan. Sigurado na makuturpus ka, malipata mo ni nanang. Sa anak akasta manang. Dakkel ti utang ko na yung baga nagam ka ni Nana Lusing. No talaga kayat mo ti makatulong ka ni nanang, apay lang agadal ka ngay. Iso pa paggastusan ni nanang day tapagadal mo.
Sigurado ka sana masayang ti sakripisyo ni Nanalusing para kanyak manang. Agadala ka na imbang. Nanang, pagsardangan yun nga agadal na dya Christian. Siyak tupay nga anak yo. Sana nakapagkuleyo. Dadya tulaki din nga ampun lang. Di kag sao iti kasta. Ngamin adumot ti sakripisyo para kan kaidi. Ngam anya ti inaramid mo. Nakiasawa ka adagos. Ay, panawan da kayong tumalang dadya Christian no makaadalun. Ay kat adamot kan kuana day tan-a. Basta siya. Kaya't kulaang atulungan ni Christian. Takaasimot. Awan sa bali amang tulong kan kuana. Kan sayang ti kinalaing na. Kan talaga nga interesado nga agiskwela. Iso apang nga asim. Baybay anak iti kayat kong aramidan. Tanapig sa akpay mat. Kabailakpay tagtrabaho. Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka matlaangan, Christian. Nakaragragsakak para kan ka anak ko. Agyaman ako na iti adwa sakripisyo yu kanyak, nanang. Dakkel ti utang ko na imbaga nagam ka na kayo. Nakaturpos ako niti kolehyo. Huwag nga rod. Kasta kumamot tarapaap ko para iti anak ko. Nga mas pinili na mo't tinakiasawa. Itata nakapagturpos akon, mabalin yung mutan ti agrelax, nanang. Huwag makaangasak mo't tawanan paggastusak. Apa man ang malpas ti board exam ko, agbiro ka kadagos iti pagtrabahoak tapno matulungan kayo. Nakaturpos mo't gaya man na dya, Christian, bakit? Ay, huwag nga rod Awanan, sigurado panawan na ni Nanang. Sayang, tinagrigregatan na pinang paadal na ni Christian no panawan dan. Makamumatan na. Dinto mga mindom nga giti sa uidi. Natangkan ti ulo na. Namnaman na siguro at tulungan jampon na Anya kumamat ti tulong day jeng ampon ka ni Nanang ngay. Kananyat bibiyang na. Kat saan na matakab kabagyan. Ayawan latamukon. Adu ti ampon aman naging bubukod. Nang pautangan daman iti kwarta. Kasapulan mi unay. Gipit kami. Agtrabaho kay mat ngamin iti asawam Awan pa'y mat anak yu asuportaran nyo. Agtrabaho kayo mo ngamin no kay kayat yu. Saan no saan? Diyo lay diritso no diyo kaya tagpautang. Awanen kwarta. Agtrabaho kayo ngamin tapno adda pangalaan nyo iti kwarta yu. No siyak nga anak yu tagkid daw iti kwarta nagaduha sa uyaw. Ngam no jampon nyo, ikan nyo adagaws. Madimot ti kasta nga rami diwa. Adda paborito yo. Oray ko manupod no nga anak yo. Ngam samot. Ay na anak ko, di kagsaw iti kasta. Tawan mo't idaddadumak kada kayo. Kanpod numot nga awan kwarta. Sige, mapana nga rodan. Makapaawan ganas ti kastoy. Limabas mo't ni Christian ni tay maray. Papanan na. Nakapustura mo't. Adda interview na ita, Mare. Ay, no kasta. Nag-applyan iti trabaho na. Wen, Mare. Saan ka nagbiddo tanang paadal kan kuana? Ita, nakalpasan. Kat sigurado nga iti mabiit. Makastra ka iti trabaho na. Wen nga rod, Mare. Nga isumot ti pag-imunan ni Jonah nga anak ko. Anya kumamat ti pag-imunan na ngay. Wen ata pinagadal ko kano ti ampun ko. Kat iso amis mo nga anak ko kat saan anak kaadal. Kat basol na at anak yasawa mo tadagos. Wen nga rod. Dayta ti di na mapanunot, Mare. No agsasao. Kas labasol ko pa'y asaan anak kaadal. Ay, naimbagpay ka jampon mo, tamadlaw ananakam. Ay wen, pudno dayta anak ko na, Mare. No kas jay siguro mo't ni Jonah. Siya kun ti karagsakan nga ina dito'y rabaw ti daga. Agam saan mo't, taagdumadamot iti ugat. Naawat ako niti trabaho, nanang. Addan pagtrabahoak. Ay na, nagsaya atin anak ko. Kablaawan ka. Kat pagyamanan ta ni Apo Diyos, taimpangag na ti kararagta. Una nang, kat nagsweldo ak, gumatang tayo adagos iti materyales para balay.
Taparinovate tayo ti balay tayo. Ay nasaanen. Agurnong kakit di iti para ken ka anak ko. Tapno no mga asawa ka, adaramatem. Makaurnong agtulat ta nanang. Masapo lang matariman to'y balay tapno saan nga agtedted no agtudo. Ay kat makamuka nga ro da anak ko. Saan kayo ang nagdwa-dwaan ng tulong kanya kiti kasapulak ti tulong? Iso nga ita, bay andak iti kayat kong aramiden para iti pagsayaatan nyo, nanang. Ni, nagadumot ti materyales diti balay yun, nanang. Ginatang ni Christian dagita anak ko. Ni, dakkel mga ro ti sweldo na. Napintas ti trabaho na. Naipakat na ti inadal na. Ay, no inggaad mo kumamot ti nagadal iti. Nalabit, nasaya at kumamot ti biyag mo ita. Ah, Nga malasa na balin. At damot laken ka amang papintas iti biyag mo. Agsalukag kayo nga agasawa. Di kay agsadot-sadot, tapno at dalat ta pangalaan nyo iti igatang nyo, iti kanan nyo. Imparinovate mo't gayam dan nanang ti balay dan. wena, pimintas je balaydan. Impatarimaan ni Christian. Talagang asensadon na diyang ampun Kuwana, ado ti kwartana ngam gapo kininanang. Inga ka dumawa di ti kwartana Ramanan tamad ti sildo na. Ninanang matinang padal ken kwa na. Apay, nawan ni nanang nakaadal nga raw nalaman. Un nga roda? Ay, iparanod na mo't nagbamban no gantinak. Ni, si kamat gayam manang Jonah. Sumra ka Ang awan ni nanang, adda na panan na. Sana ni nanang tigagarak, si katikayat ko ang makasarita Christian. Ha? Apay ka di manang? Kayat ko lang ay palagip ani nanang ko tinang paadalkan ka. Diyak to malipatan na ita manang. No kasta nga rod, ikanak mo tayo ti kwartam. Abu nga ti ado arigrigat ni nanang ko kan ka. Ha? Rumbang lamang ibingay kay ti kwarta tane. Mano atawan ngay nagawan nak. Inagaw mo ti atensyon ti inak kanyak. Imbes a siyak ti kan na iti kwarta saan. Imbes a siyak ti pagadalan na. Si kamot timpang pangruna na. Malo ti kasapula manang. Uray jismil pa'y laang. Awan mo't igam ko akasta agatad manang. Ken adda ngamin nagastusan mi kaninanang. Mano nga raw ti maitad mo. Diyak kayat ti gasutlaan. Ribo ti kayat ko. Numabalin saan ngagpababay ti 5,000. Ulita ka, ninanang ko tinang paadalkan ka. Isarumbang lang agsubad ka kanyak nga anak na. Di kalagbain ijay adim. Nagdakkel gayam ti dinawat mo a kwarta. Kat karbangan na timang tad iti kwarta, tada kayo kang arti ng paadalkan ko nanang. Anyan. Kalpasan at tinagtagibas sityo jay tao. Dawatan nyo magayam iti kwarta. Nagado nga kakamadi nga imbagbagayo iti kankwana. Agtrabaho kayo ng aminan ako. Sumapol kayo iti pagkwartaan nyo. Saan akasta nga agdawdawat kayo latan iti kwarta asaan nyo mat anagbanukan. Nagado mga ipagbagayon. Diyak ngamin kaya't apanunutan ni Christian nga ipagpabayad tayo ti tulong ko kankwana. Katrumbang lang agbayad at ada ka nga rod utang na imbaga nakam. Di bayadan na. No anyaman tinaragpat ni Christian ita. Dayta kat gapumot la iti sakripisyo na. Ado tirigat na iti agad-adal pay laeng. Taigid-giddan na ti sumursurot kanyak amakitangdan bayat ti panagadal na. Di kay mamagbalin abayas nanang. Ipadlaw yu launa yan anapatpatagda diyang ampon ngam siyak nga anak yu. Apay aya kasta kayo. Di naklang amin maawatan anak ko. Sige, mapanakon. Awan mo lat na sayata turungan day ta saritaan. Awan bagastan lakay. Awan bagastan kahit siyak man tireng-rengemon. Kasino kumangay? Kasi kamat ti lalaki. Si katag diskitar. Ay, masadutak. Amumait na nasakit ti sakak. Masadutak arumbar di ti balay. Sika na,
Inka dumawat ka ni nanang, tamang ano, nagswildon di ampun na. Mabain ako nga karadawat kadakwada. Sapay no dumawat ak iti kwarta, nagado nga ibagbaga ni nanang. Agad talaga kasta palabsimlatan iti bangir alapayag mo tanyaman ngay bagana. Ay, makauma mati kastoy. Apay si kalangay at Ma'am Uma. Nakarkaro kanya ka. Ha? Ma'am Uma akon iti kinarigat ti biyag. Kunak idinwag nam ayak at idinam. Gamsan mo't kayam. Na, nagluko kan? Siya kumatirumbang ang mga ibagay ti kastakot. Kadagpay sumay. Kunak idinubak nang kayaw. Kunak no ado ti sanikwayaw. Ngam awan mo't kayam. Isano ko nam Ma'am Uma kan. Nakarkaro pa'y kanyak. Jaklay padlaw kan ka. Aniya? Nanang. Nay, apa yun anak ko? Anyat sang-sangitam. Mala, sumrag ka anak ko. Ni Marso nga asawa ka? Pinanawan na kon. Si Moro taniti sa bali a babae. Anya, Adanam amo na itif biabak na nga babae kat nagtaraydan. anya. Ay, darom ko ida. Ada ebidensya. Ada nabasak iti konvo da iti babae na. Inya screenshot ko amin. Ay na anak ko, kasano nga rod ang makadarom ka. Katawan mo't karbangam. Nalipatam ka din asan kayo ang nagkasar. Ha? Kanayon ko idi nga ibaga ti panagkasaryo. Ngam kunayo nga awan kwarta a pagkasaryo. Nanang. Iso abay-bay amon no simurutan iti sabali a babae. Sadot matlaang dayjay nga asawam. Nakasapol siguro iti mangbiyag ken kuana. Iso nga insukat na kan. Kasano akpaitan ngay. Agmay-may sa ako, nanang. Ay na anak ko, ubing kapay. Makasapol kan tupay iti adayo na saysayaat ngam dayjay alalaki. Manganan manang. Nakaluto kamin kaninanang. Ay, pasensya ka na. Diyak pa'y lang makatulong, taglaladutak mat. Diyak pa'y lang amin nakamove on iti inaramid na asawa kanya. Ala, di ka ko magpulkok manang. Lipatan mo na di alalaki. Tulungam ket di tibagim, tapno saan ka may stress. Agsakit ka ano kasta. Ay, nagrigat mo't nga ron ti makailiw-liwag. Kasla diyak kabalan. Panagrik nagkatawanan ti mangipatpatag kanyak. Adda kami kaninanang amang ipatpatagkan ka manang. Agyaman na, Christian. Uray sa anak ka nasaya at kan kay ti kalabas. Nagsingpat kalata kanyak. Ala, lipatan mo na ita manang. Umay kakit din tamangan tayon. Sige lang. Sa anak pa mabisin. Awan ganas ko amangan. Kaya't ko kumatagabro na nang mawamot kwartak. Kat no disidido ka, mabalin mo tagpatulong kin ni Christian anak ko. Mabainak mo't ngagpatulong kan ko na. Pagbainam ko ma, kat kaslakabsat bunday chay. Wan nga rod manang. Awan kirong mga pagbainam. No kasapulam ti tulong, si dada anak at tumulong. Oh, anyat kayat mo. Agabrod, wano agiskwela. Mabalin mo nga ituloy ti panagadal mo manang. Tulungan ka. Saanan? Bakit ako nasumrok iti pagadalan? Agabrodak latan. Diyak kaya't tagnanayo nakastoy. Kaya't ko kumamot ti makaurnong. Alang nga rod, taykan kay ti busbusem nga agabrod. Ay na, agyaman ak nga rod aading ko. Hello manang. Kumusta kan dita abroad? Kastoy medyo narigat ngam anong saka. Tani, adaak dito yun. Una, talaga kasta manang. Basta lakit di saan ka mabisinan dita. Saan matkit di ading ko? Ay na, nagrigat gayam ti trabaho dito abroad. Akat kumusta ni nanang ngay? Maditirik na ngam impacheck up kon manang. Anyat ko na't doktor ngay. Agtrangkaso. Isong inikan lay ti agas na. Mala, sikapay lang arot ti makamo ka ni nanang Tani adak mo dito adayo. Un manang, awan ron ba nga pagdanagam ka ni nanang, tadyak baybayan.
Agyaman nak. Christian, ulitak tagyaman ka nagkidaw iti pamakawan kan ka. Sorry iti nararamid ko iti kalabaswan. Namiris kong dagiti bigdot ko. Kat agyaman nak iti panangipatag mo iti inataading ko. Nga uresan mo apod no nga ina. Agyaman akmat ata maawat na kung nakabsat manang. Tauray san tayo ngagkabkabagyan, ipatpatag kay latak nanang. Da kayong tipudno a pamilya. Kasta kami matkan kaading ko. Agyaman akmanan agan-anad kayo kaninanang dita. Un manang, agan anad kamat dita. Ni Apo Diyos timang tarabay kan ka dita. Biyag di tao. I love you, Mara. Jak mauma amang ibalbalik kasi ti deta. Ay ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat, Jude. Kat sapay la kumata di kan tumauma kanyak. Saan to, Apolos? Mara, sikat ipagtaytayikan ti lubong ko. Sikalaang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ikarik, sikan ti mauding ayatek. Agyaman nak numatakdaram day ta akarim kanyak, June. Kat daytoy mo ti maipasigurado kan ka. Jakton agayat iti sabali. Sikan tinaglandingan ti puso kan ayat ko. Ayatan kan to'y tagnanayon. Apay, Mara. Ko, medyo maulawak. Ngam awan daytoy. Ay, agbinulan ak namin. Gagangay iti may sa baba iti medyo maulaw no kasting agbinulan. Sigurado ka, Mara? Honey? Wen, ala, ituloy tantimangan. Ngam sikalat tantimangan ta saan ako na makapangan. Buyaan kalatan, Jude. Anya? Nang restaurant kayo manen? Iha? Wen, Papa. Sorry. Ay, Mara, anak. Saan kumamit anatangkan ti ulom? Lumabalin, liklikam ti mangan iti roar. Taado ti maiparit amakan kan, anak ko. Saan na bale, Papa? Pasigmat anatang tikinan ko. Oray, pay. Di mula mo no anya dagiti mailala o kadagiti lutlutun da iti roar. Sorry, Papa. Saan mo ta mabalin at danggayan tinobyok amangan? Amangan noon niya pa'y timakunana. Panagkonak. Nasaysaya at no ipudno mon kini Jude ti maipapalit ti salon at mo. Mabutengak, Papa. Amang ano panawan nak. Dita ti pangsubukan. No napudnukin ka. Wenno saan. Please, Papa. Agtalinad ko mapalimad ti sitwasyon ko itinobyok. Pangasyo. Imposible adinan tumaamuan ti may papaniti sakit mo, anak ko. Please. Saan pa nakasagana, Papa? Saan kumapay nga ita? Please. Pangsubukam agtalay na at panagayat ni Jude kanya mo no saan? Mabuta nga ka na. Sigurado nga minapanawan nak ni Jude no mamuan na ti may papaniti sakit ko. Ora sino man siguro tagsaad iti biyang na. Anda nga tamat mayat ang mga sawa iti adda kanser na. No bilang pagtalya ko dan na ka. Kaya't nga sa wundat ha. Saan nga napudno ti panagayat na kanyam. Diyan kabala na mapukaw iti biyag ko ni Jude, friend. Iso di tayo ibagbaga tipon no kasasaad ko kunkwana, please. Agpagpakasiak, ana. Anay ko.
Nagsakit man ang tiulo, Papa. Sa nabali, iha. Tanakatumar ka ni ti pain reliever. Yanos mo, anak ko. Ana. Sino ti mawawag iti cellphone ko, Papa? Bibs ko may tagparparang anagan, anak ko. Ni Jude dayta, Papa. Please, pakisumbat yu. Ibagayo arimarak. Anabatik ti cellphone ko. Anya, agul-ulbod ka itinubyo iti kastangar aramidem. Alan, Papa. Rumor kayo dito silid ko. Sumbatan yun ni Jude. Sige. Mapitlaeng nga rod, anak ko. Kumusta nga iti kasasaad ti gayam ko, Tata? Dakkelan ti bukol iti ulo na. Masapol nga agkemo ti kayam mo. Balasang ko. Dakkel una yan ti bukol na. Kaasimat nga rod ti gayam ko, Tata. Uwan nga rod. Agkapsuta kiti kastoy mapaspasaran ti anak ko ita. Agkamang tayo iti Diyos, Tata. Isulangan ti mabalin nga pagpatulungan tayo. Adda kasi na. Patsak nga dinabuhay-buhay ang tigayam ko. Uwan balasang ko. Masapol nga isag anak ti pagik iti mabalin na mapasawak. Nasakit man. Ngamno niya ti plano ti Diyos. Masapol nga aklone. Ana. Mapukpukawan tinamnamak. Ana. Nangruna. No kita akti lang akiti sarming. Nagurutan dagiti buok ko. Epekto di atatekwa panagkimo mara. Hangka ko mga mapukawan itinamnama, friend. Ada kasi ni Apo Diyos, kumpat kalatakan kwa na niya. Hangka nga mapukawan itinamnama, ag-imbe kapay. Kasapulan kayo kan ni Papa. Noawan kayo amang patpatibkar kanyak. Amang ano nataya kun. No ipudnom ka ni Jude ti sitwasyon mo. Ad-ado kami kumapay ang amang andi nga kanyam. Mabit lang ha. Ni Jude ti umawawag. Hello, Jude? Hello, babes? I miss you. I miss you too, babes. Ha? Ape, akas na ti boses mo. Ang sakit ka di manen? Gagangay lago-rigor da ito'y, babes. Makadlawa ko na. Kanayan niya gurigor ka. Umayag dita pala yung itamad lang. Saan, Jude? Awa na kiti balay. Ayan mo nga, Rod. Adaag diti balay ti gayam ko. Ni ka di ana ti dagdagamatam? Ha? Saan? Sa bali agayam ko, Jude. Kailiw kan, Mara. Kaya't ka makita. Sapay umadani manin ti mansarita, Mara. Promise. Agkita tanto. Intun man sarita, Jude. Oh, adto'y ti pinagatang mo regalom. Para kini John, anak. Pinabalkot ko maten. Agyamanak, Papa. Ket? Kabailam nga ron ti magim arumwar. Anak ko. Kuyugan ka ang makisinarak kini John inton pigat. Diyak kaya tagpakita ka ni Jude, Papa. Diyak kaya makita na tilangak. Anya, kasano nga rod ang maitad mo to'y regalom kan kwa na iti mansariyo? Pinanunot ko na yung bagti may papaniti da ito'y, Ana. Nasakit man nga klunan. Ngam kapilitan. Kay kayat ko na si kati pagtinagan ni Jude. Ngam ti sabali ti pagtinagan na. Ha? Uy, anya ka din datangay bagbaga, Mara.
Di ka nagkadkad. Sana narikat ngayatan ni Jude. Kan napintas ka. Patsa kamayat na kan tumutla ang tinobyok. Diya kaya't tatangay bagbagam. Nupun-numutla na patagakan ka. Patgam ti kayat ko mapasamak, friend. Ha? Makisinarak ka kan ni Jude. Taitad mo ti regalo kan kwa na. Kat alaang mo ti regalo na kanyak. Tunggal dumteng ti mansarimi. Adda regalo ti tunggal may sakada kami. Agpakpakaasya ka na. Makisinarak ka kan ni Jude. Kat ipasig mo ti bagim kan kwa na. Marikrik-nak ngamin nga umadanin ti apit ko, friend. Mara, ti kayat ko. Sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Saan unay ang masakitan ni Jude? Tadakan to amangan dingay kan kwa na. Sa dinutayan ni Mara, Ana, apay asan mo akadwa? Ay, kwa? Awat ang paiman nga umuna di atoy. Regalo na kanyang di atoy, Jude. Ayan tinubyak ko, nak. Ay, ladingit ak Mara. Ngamjak ka bualan ti ipapaaramid mo kanyak. Ana, agsaw ka. Ayan ni Mara. Makaamuitan. Ay, kwa Jude. Tinasayat, sumurot ka kanyak. Mapantay yung balay da. Ijayan ti pang tadam iti regalom ijay gayam ko. Sumrak. Mara. Sorry ang kaduak ni Jude nga may. Mara. Diyos ko. Apay akas na tilang ama. Jude. Kwa. Anyat napasamakan ka. Apay nagkutong kamaten. Mara. Mara. Apay akas namaten tilang ama. Ay, ayatan ka unay. Ay, ayatan ka man. Jude. Pakawanan no naginimadagkan ka. Ay, tinasayat. Panawan kayo pa, Jude. Agsarita kayo nga naimbuang. Oh, apay ati mo mapansarong karan tinobyam ita, anak ko. Ay, saanin, mama? Masapol asur-surugo ko na lipatan tinobyak. Tapno sa anak tuon ay masakitan. Inton ison timapukaw itibiyak ko. Aniya? Iso aliklik ako ni Mara. Mama. Iho, ita akasapulan na ka genobyam. Kasapulan na ti presensyam. Apay apanawam. Diya kaya ti masakitan. Mama, iso asina ako ni Mara. Bagim lang ti pampanunutam iti kastagararamidam, iho. Ha? Di mo ka di mapanunot. Nga abangan no at dangagkabsot tinobyam no masakitan. Gapo iti panangisinam kan kuana. Mama. Ing kabantayan tinobyam. Asikaswam, takasapulan na kaita agundaway. Saanin, Mama? Diya kaya tin tagpakita kan kuana. Aniya? Kung nagtumat ka na kayo, Papa, naupayan ni Jude kanyak. Tasaan na nagsubsubli ni Tibalay. Mga no, makumikom laeng, anak ko. Amok, Papa. Naupayan tinobyok kanyak. Di na kun kayat.
Di na ko naiayatan. Dinalikodan na kon. Anak, di kag panunod iti negatibo. Makapadakas ken katikasta. Tsak malaptan ti pakik ngagladingit, Papa. Dahil ti magmagak ka na kayo. Ano mamon ni Jud ti kasasaad ko. Sigurado adi naktun kayat. Anya ngay kat napasama kan ti pagbutbut ngak. Di na kun kayat tinubyok, Papa. Ay, sorry, tata. Basol ko no apay nga agladlading tigayam ko. Siyak ti makagapo no apay nga naamuan ni Jude ti puno nga kasasaad tigayam ko. Awan ti mapabasol iti daytoy a napasamak balasang ko. Nasayat kiti. Tanasapsapa na amuan na ti agpaiso. Ket napanagnagan tayo mati kinapudno. Anarukop gayam ti panagayat na iti anak ko. No bilang pudno, anaupayan ni Jod, balasang ko. Rabin, ngamjak lat na maalat ito turogak. Manon arabiya kastuyak. Kanayon agamapuyat, jak makaturog. Nga urian yat aramidag. Nilatan mara tilinaon ti panunot ko. Uray kasano ti panangiwaksik kan kwa na. Jak matlat ta maiwaksi a panunutin. Apay akastoy. Jak maawatan ti bagik. Kaslag kupit ti parugang ko. Amang pampanunot kin ni Mara. Makonsensyak bet anang panaw kan kwa na. Masyarak bet latakan kwa na. Numalagip ko ti kinasayat na kanya kiti kalabas. Kaya't kun alipatan tinubyak. Ngam apay asumagsiksik latay ti panunot ko. Naimbang nga oras yun. Tata, kumusta ni Mara? Sumreka, Jod. Matmaturog latan ter aramitin ter anak ko. Manipod ti manaw ka. Awanen ka ganay gayan na. Di pa yan mangan. Anya? Di pa yagsaon no kasaritak. Agtangtangad latan ti anak ko. Anya? Ala, mapan kay ti silid na. Iho, bareng makasaritan pa'y ti anak ko. Diyos ko, nakakaasit tila nga tinubyak ang nagaturong. Nagkutong una yan. Mara, babes, andaak, umay kabantayan. Agring ka kuma. Kailiw ka unahin. Pagkawanan na. No ginandan ko, timang panaw ka. Sorry. Di nagpagtanahin di konsensya. Gapoy ti na ita planot. Ay din kaunay. Katjagayam kabailan. Timaya dayo ka. Agring ka kuma. Pangasim. Babes. Babes. Atak. Siyak na ito eh. Tinobyo mo. I love you, babes. I love you too,
Babes. Agyaman ako. Nakariing ka na. Ang yaman ak. Nagsubli ko. Sorry. No itaak lang ang pakita. Pagkawanan na kuma. Ikarig. Di kan panawan. Ambok akasapunan na kitagod taway. Isuadi ka panawan, babes. Ang yaman ak. Jud. Agpaimbag ka. Wen? Laglagi pa. Ado na kita arapap tayo tibiyag. Nakapsot ako, Jud. Iti mabiit. Ipulang kong tibiyag ko iti namarswa. Kadyak kaya't nagladingit ka iti pusay ko. Babes. No sumapul kanto iti kasukat ko. Ni Ana, di kayat ko pagdatuna. Nasingpet ni Ana, amok nga si kaswan na kanto iti husto. Di kanto agparikot, iti kayem ko, no iso di makatuluyam. Sika, di ayateg. Mataya ko ni iti mabiit, iso nga ibawing mon iti sabali. Iriknam kanyak. Kat ni Ana, di kayat ko apang ibawingam, kayat ko makita na ragsak ka. Sakpay nga ipulang ko tibiyag ko. Kayat ko makita ti kinaswitiyo kini Ana. Tapno naragsaka ka pumanaw. Babes. Please, di na ko nawagan iti babes. Nakasarita ko ni Ana. Katpatya ka di nakpaayan day chay. Sige, ag-holding hands kayo. Takayat ko ang makita ti kinaragsakyo. Nang runakan ka, Jude. Ana, please. Aramidin tati kayat na. Para itigayam mo. Sige, Jude. Dato ti imak. Amuyo. Agbagay kayo. Ana, friend. Pangasima. Di mo baybayan ni Jude. Amom, no kasano di panagayat ko kan ko, Ana. Kasta kumamuti pa ay mong ayat kan ko, Ana. Ana. Owen, friend. Di ka madanagan. Aramidak kami nga kay daw mo. Jude, mapatkam ka di, tikid daw ko ani Ana ti ayatam. Uwan, babes, mapatkan tikid daw mo. Agyamanak. Kaya't ko ti maturog. Nabanugak. Kaya't ko ti aginana. Sige. Aginan ka. Adda kami lang dito'y sibay mo. Saan da ka panawan? Mara. Naiturog ko matkayam. Kabayatan ti panagdumog ko dito'y kama ni Mara. Awan ni Ana. Nagawid niya tan. Naimas pa'y latiturog ni Mara. Nagunag ti matana. Kudilangan tinang palkot iti tulang na. Babes, agreeing kan. Tagtumar kay tiagas mo. Aguray ka.
saan sabat tinagang agis ni Mara. Babes! Babes! Diyos ko! Naglamiis na kitiiman. Mara! Apay aninipasan nag. Ayatan ka. Balunan ti ayat ko, Mara. Jude, si kanto tayo maisang abay enton kasarma itinobiyok. Ha? No kasta? Adan nobyom, Ana? Wan, nabayagan nga nobiyok ni Kevin. Lading itak no Jack matong palte karyak itigayam ko. Ay, Jack ngamin kayat nga paayan tikid daw tigayam ko iso nga kampay idila ang dadya nga inaramit ko. Oray siya ka na. Agpadata. Jack mat basta may bawing iti sa balit ti panagayat ko iti daydigayam mo. Iso nga itapay lang. Kablawan ka ni tumadani na panagkasarayo iti nobyom. Agyamanak, Jude. Kat sapay ako mata, makailiwliwag kan. Gapo iti napagtang tigayam ko. Kat patsak nga da napintas nga plano ni Apo Diyos para kanyam. Iso nga impalubos na nga mapasamak ti kasjay. Agpatipkar ka kuma. Agyamanak. Ana. Biyag. Titaw. Hello, Manong Louie. Nasayat met, kasi nung bagan tawag ko si Kasunya. Itay pa'y nga awagan ka. Ngam di mo pa'y sumbatan met. Pasensya kan, Manong. Kalkalpas lang amin ti trabaho mi. Katapusan mo tan ita. Nagsuldukan. Inton bigat pa'y laang, Manong. Nayunan ti pawit mo Among met nga do ti kasapulan ni tatang. Agas kanon niya pa'y dita kayat na kanin. Wan, Manong. Di ka madanagan. Agpaw itak iti kwarta para kan tatang. Apaman amaalak ti sweldo. Itex na kadagos nung naipawit mo. Bye. Mabit lang, Manong. Hello? Manong Louie? Ay, inadap nan. Katjak pa'y nakasarita ni tatang. Itay pa ang makadlawak ason niya. Saan ka man na makaisam? Adda ka di parikot? Ay, kailiw ko laang ni tatang, friend. Kunak man nun ni Manong mo ti kinasaritam itay. One friend. Matlagayam. Kinasaritam kumamatan ani tatang mo. Dagos mat nga inadap ni Manong ti cellphone na, friend. Impalagip na lang ti kwarta nga ipawit ko. Anya? Sweldo adagos ti sinaludsod na. Idi sinong batak ti awag na, friend. Di nakpay kumustaan. No kumusta mo't ti kasasaad ko dito'y Manila. Ay, una yun day takabsat mo, friend. Ngamnas kan nga agano sak. Taisumot ti mga asikaso kan tatang. No awan ni Manong Louie, sa anak mo't la makapagtrabaho. Adda ka di tinaipawit ni ading mo. Luwi anak ko. Adda, gambasit. Apa ya? Manula ang tinabati nga akas ko. Pasapol agumatang manen. Nagpartak mo ta na ibusin? Hindi pa ba't na palabas abulan aginatang tayo day jay anak ko. Kinmaysa, san amabalain ajak agtumar. Ta amangan no kumaro tan annayag. Mano apiraso tinabate ya? 5 laangan. Babalin pa'y day ta. Umabot pa'y ti sa nga pulong aldaw tatang. Kasano nga road? Irwaryo ta agas yo, tagudgudwag. Tapno umabot iti sa nga pulong aldaw. Anya? Ay, sana mabalin anak ko. Naala kong ti kwarta nga impawit mo, Sonya. Tiagas ni tatang Amanong, di mo liplipatan. Wen, sangga ulit mo mat. Sa anak mo't ama naglilipat.
Gumatang kamot lang iti agas kan prutas na. San mahilig ni tatang iti prutas, ading ko? Ibagam kan kwa na amayat ti prutas para iti salon at manong. Mala, wanan. Ikatangap to. Agyaman ak manong. Idapagong ti cellphone ading ko. What? Dapat ti papanak. Bye, ading ko. Ni ading mo ka na iti kinasarita mo iti cellphone, anak ko. Wan tatang. Kumusta mo iti trabaho na iti Manila? Sana mabaling agsagid ay Jason niya tatang. Tawan ti pangalaan tayo iti maigatang iti agas. Kandad dumapay masapsapol yo. Sa bali man ti bagbagam anak ko. Damdamagag no kumustan di ajem ije Manila. Kandi na pa'y mabaling ti mag-asawa tatang. Tapno matulungan na kayo. O sige, tarumarak. Kapay na dyan nga anak ko. Sa bali ti sungsungbat na. Nagadayo ti sungsungbat na iti damdamagag kingkwana. Ay, na yun ayan ay jay aluwe. Nanang, nemat kasinsin Luigi Limabas. Naimbag pa'y da ita. At daakan ayon pagkrudo na iti motor na. Sigurado nga na nga kwarta ti inaramat na. Sigurado nga nagapumanan ka ni kasinsin Sonia dayjay. Sa bagay pangalaan na kuma iti kwarta na. Kaday tama bisyo na ti ininto na rin na. Di na masango ti makipurdiya. Ay, naku nayupay nanang. Sayang. Imbis nga agtrabaho tapno makatulong iti kabsat na. Sa bali matararamidan na. Kaasi ni Sonya nga agtrab-trabaho. Kat iso, parelax laang dito'y probinsya. Relax ka na agsaysayang iti kwarta kung nayuan nanang. Kunakla no asino tinakatugaw dito'y balkon. Si kamagaya manong timyong. Di ka na ilasin adagos. Kumusta kan? Nasaya takmat ini siya nga din ko. Adda ka di pa'y nabati nga agas mo. Adda pa'y. No ammom apay busan, ibagam adagos kiniluwi. Di mo urayan ang maibusan ka. Ammomot ang masapol nga inaldaw ti panagtumar mo. Wan. Ala, mabiit laang taagluto ak iti pangaldawan tayaw. Sana makantigagara ka din ko. Kaya't ko lang tagaliwaksay. Mangal daw ka dito yun. Tanaimas tilutwag amasida. Kastaya. O sige karon. Makipanganak karon dito yan. Sayang nga ang paiso. Imbag man tanalagip na Uncle Tim yung tipim masyar ito'y balay nanang. Kaya't nakanumot ti agaliwaksayan ako. Iso na lang takaslakin mo tong. Ay, wan nga rod. Nadlaw kumot da ita. Diyak nga rod nabigbig adagos itay. Hanmad nga kasya ti siguro nga pamagin ni Uncle ide niya. Wan nga rod anak ko. Ay baka na ibusin ti vitamins kan agas na katawanan tumaran na. Wanuhan kit din nga mangmangan. Iso nga kin mo tong. Adda ka no pa'y matagas na anak ko. Yang kayon to sarong karan ay balay da. Nohang kayo nga busy tapno makasigurado kayo. Alawan, bisitaak to ni uncle mo numalpas dar aramito. Adangon, datang. Lay, sarino tinagapam si Kaluwe. Agsapabot ti panagawin mo. Sarino tinagturong kami tinabi. Nakainom ka. Kaya nakarugrugit pa'y takawis mo. Di ka matan maumay ti arak. Agsasaruno mo ti salsalod. Suda malakay. Tagay sa lang Mahinang kalaban. Dita lang. Tinaginuman may tatang. Sa dino adita. Basta dita tatang. Nagturin kang agmotor. Kasama mo nakainom ka. Delikado tag motor, no kasta nakainom ka. Kasano no maaksidente ka, kat awan ti makakita kang ka. Tangamin tatanggay, negatibo tada ti panunot nyo.
Think positive ka di, tatang. Naibusin ti agas ko. Pasapol agumatang ka anak ko. Sapay manulangan ti kwarta na bati nga impawit ni Sonya, tatang. Anya, inggatang mo man siguro na iti arak nga ininumyo ka nagitigag kayim mo. Kita anak ko. Saan apang bisyo ti kwarta nga ipawpawit ni ading mo? Panunutom ko mamutirigat di adim iti adayo. Sagpaminsan lang mo, tatang. Anya sagpaminsan, katunggal ang pawit ni ading mo. Inuman ti pagdiritswam. Ala, umatang ako ni tagas yung tamat lang. Tamnawanan ta do sa uyo. Gatas kan vitamins ko ngay na ibusan. Agas laang tigatag, tatang. Numano apiraso ti umanayan tinabate a kwarta. Iso tigatangag. Anusan nyo manen agud-gudwain a. Anya! Di mo ba't impakaam mo nga umay kagayam insyang ading ka? Kimutong kamamanon manong. Manula abulan asan ta nagkita. Ay, way nga raw. Saan kan samot amang mangan? Mangmangan kami mat. Iso na laang takurang ti vitamin at ibagay. Insardeng kumutlaang ti panaggatas ko. Apay manong, insardeng ka din ni Sonya ti agpawit iti kwarta. Adamo ti pawpawit na. Ngumdakdakkel ti mapapaniti biso ni Louie. Anya, Kinapudno na haling ko. Agtip-tipidak mo't laang iti agas ko. Imbes amay sa tablet, tumarag iti may nga aldaw. Kagudwala again. ne, apay ngay manong. Wen tawanin ading ko. Arak ti papanan ti kwarta. Tsak makasarita ni Sonya. Tay bagak kumaking kwa na ti mapaspasamak. Ay sus, saan mabalin ti kasta manong? Masapol a kumpletwom ti agas mo. Saan mabalin a magudgudwa ti agas mo? Sige, tay gatangan ka payla iti agas mo. At dapay mo't basit anabati iti kwarta. At ka iti number ni kasinsin mo asonyakan ka. Josie, anak ko. Adamat nanang, apay aya. Ludan na mga rod tawaga. Anya ti ibagayo kanya na aya nanang. Babiit laang. Kitaam tiladawan ni uncle mo at imyong. Hala, kay mutong matmanan. Wen, takurang ti ipapaunag na. Kunak man nagpawpawit ni insan Sonya iti kwarta ka ni manong na. Wen, adda ipawpaw iti kasinsin mo. Ngam saan mo't nga igatang ni Louie iti agas kan gatas. Ta iti bisyo na mo't ti pangigasgastusan na. Ay, nakita nga nag-iinom da kadagi di gagayam na iti sentro. Kan nakita mat lang nga kabarbaro di piyesa ti motor na. Oh, makitam day ta. Saysayangan na lang ti kwarta nga irigrigatan ti kapsat na. No jak pa'y sinarungkaran ni uncle mo. Jak maamuan ti kasjay akasasaad na. Hello? Asino da itoy? Siyak day to'y, Sonya ka anakan. Antiin siyang? Wen, imawagak tanapatag ti ibagakan ka. Ay sus, makapadanag kayo matanti. Anyat ibagayo. Kastoy nga ben balasan ko. Nagpasyarak iti ayan nyo itay. Kat nakitak ti kasasaad ni tatang mo. Ha? Anyat napasamak kini tatang anti. Mano abulan laeng asaan ko nakita. Kat kimutong kidin. Anya? Kurang siguro ti kanan na. Saan laeng adayta? Tip-tipidan kano ni manong mo ti agas na. Good-good-waan na kanumag. Isenti kasinsin mo Diyos itiladawan ni tatang yo. Tapno makitam ka anakan. Agbambanugak ngagtrab-trabaho dito eh. Ngam kastagayam tar aramidan ni manong. Di na amot agtungpal iti saritaan, ante. Anya di ko nam Sonya.
Agresign ka? Kapilitan Ay na, sayang mo't. Sapay kayat ni boss ti performance mo. Awan ngamin mga sikaso kan tatang. Ni manong mo ngay. Awan nam na maag iti day akabsat ko, friend. Napatpatag ti bisyo na ngam ni tatang. Anya? Day tatipod no, friend. Imawag ni auntie, kat motor kan bisyo kano ni manong ko ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ko. Para kumakan tatang. Ay una yun. Nagpuskol mo ti rupa day ta akabsat mon. Isugayam adina kayat makasaritak ni tatang. Mabutang siguro no agipulong ni tatang kanyak. Ngam, no agresign ka, pangalaam nga iti pagpaagas ni tatang mo, friend. Umdas mat siguro ti urnong ko, friend. Aglako aklaangan iti kumkumpur mi ijay lugar mi. At least, mabantayak ni tatang. Sa bagay, awan mo't lang peace of mind mo no kasta. Amangan no saan ka pa makafocus iti trabaho mo. Iso sige sige ti makaam mo, friend. Naibusan ti bagas luwi anak ko. Gumatang kamay ko ma. Awan ti kwartak tatang. Nupiyesa ti motor ka na arak. O kailangan ka nga oray ikastosam. Gam na masapsapul ta dito'y balay. Awan apulaos. Nangip ipanam ngamin itimpaw iti ading mo. Amuyo mo't nga awan ti trabaho tatang. Kan maysa, di yu biru ka ng ti kwarta nga inpawit ni Sonya. Ta idi pa'y napalabas alawas ana ibos. Di kan tumagamin agsapul kahit iti trabaho. No kahit yu timbangan, mapan kayo umutang yung store. Di kan sumanao. Ngala, hingga ipalista tinaga ni Sonya. Tamabayadan to, no da ipawit na. Di namot nga minan sungsungbatan di awag ko. Sikalat ako man ate mapaan. Naimbag kang ka tadda motor mo nga aramatam. Sayang ti krudo tatang. Pagpag na inyulatan. Ni, Uncle Timyong, papanan niyo? Mapanak umutang iti bagas di tayo store juice kanakan. Uy, katno adayo ti storate ka, Uncle. O ngaminan maisaang. Niluwe kumamatan at tinapan, tadamat ti motor na. Sayang ka no ti krudo. Masayangan iti krudo ngam saan nga masyan kada kayo nga magmag na. Mabanug kayo. Amo na nga darik-rik na anyo. Narigat ka sarsarito di kasinsin mo ka anakan. Talaga sa bali mo't ti ugali na. Sige, sumrak kayo pa lang itabalay. Mga na kayo ita. Aglut-luto ni nanang iti pangaldawan. Ikan kayo matlang iti bagas yu tapno saan kayo nga mabanog nga mapan ija istoran. Ay na, nakababainan ka anakan. Agyaman aklaunay Sa dino tinang iba unam kan tatang Manong Louie. Ne, Sonya. Di mo matimpakpaka mo nga agawid kagayam ita. Sa anak ko mga agawid, ngam napilitan nakta na damag ko ti kalukwan nga aramidam. Sa dino tinang iba unam kan tatang kunak. Kwa, napanimutang iti bagas. Isupay laang ti binaon mo. Kat amom anak kapudpudot. Di ka mabutang no adadakas ang mapasamak kan kuha na iti dalan? Kasano kat di mo sungbatan ti awag ko. No inpawit mo kumadagos ti kwarta, idi nagtiksakin ka idi. Di saan ko maamabanog ni tata. Ay na, Manong aya. Di ka maasyan kan tatang? Urayam lang ni tatang Sonya. Agpasintro kami kadagiti gagayim ko ita. Bisyo manan? Arak kan babae manan? Di bali ata singgilak pa'y lang Sonya. Awan agungag. Sonya, ay na, naimbag man ta nagawid ka anak ko. Una yan, tikas na alangayo, tatang. Nagkutong kayo matan. Baragsakan aklaunay, tanagawid ka anak ko. Ay, nakailiw ka unay ay. Kailiw kayo matan, tatang. Pangaasim, tati ka ko man nagtrabaho itadayo anak ko. Di kay madanagan, tatang. Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo. Tapno at da mga sikaso kada kayo. Saan matgayam ang mapagtalkan day taluwi?
Tapno damad lang mangbagbagakan manong mo. Tanay, awanan. Dagiti biso na matantin into na rin na. No sana ti biso na ti papananti kwarta nga ipaw-pawit mo. Igatang na iti pyesa ti motor na. Di kay madanagan, tatang. Saan akon nga umadayo? Sa dino tinagapwam kasinsin Sonia? Napanak gimatang iti agas ni tatang kasinsin. Ay, nanay bagla ang tanag-awit ka. Saanan nga kakaasin ni Uncle Tim yung? Agyaman ak unay kadagiti na itultulong yu kan tatang, idi awanak, insan. Awan anya man na dadya kasinsin. Awan sa baling agtitinulong nohan nga data yung matlaang agkakabagyan. Dakkel ti utang ko ana imbag anakam kada kayo kasinsin. Lipat mo day jay. Ay, anya nga yan ti planom tadta. Agsubli ka ijay Manila. Saanin kasinsin? Agnegosyo aklaangan dito lugar tayo, tapno mabantayak ni tatang. Ay, may mayat pay Naulaw mat ngami ng jakabsat mo. Bisyo tin into na rin na. Hanan sa nga mo tararamidan nan. Awan lang aruden ti maitultulong mo dito balay. Agawid ka pa'y anabartak, manong. Apay, natipan panakal mo kanyak siya, Sonia. Awan ti ipanpanakil ko, manong. Oo, nagtrabaho ka lang dyan Manila. Kunamlan asino ka matan. Ay, aguli mo kan, manong. Maturog ka kitin. Alag dagit na ba nung tapumanawak dito abala? Masurunak law na iti panagrupropam. Di ka agsaw itikas na, manong. Tauray sinay sayang mo ti kwarta nga impaw-paw iko. Uray no pinagbisyong ti kwarta para kumakin tatang. Uray no saan ka nagtungpal iti tulagan ta nga iwanam ni tatang. Awan apulos tinangag mo kanyak. Lala, unin. Sigan dos to. Katsyak di kambali. Day kakat ti jak kayat kan kamanong. Di mo amo ti pakorektar. Di ka ba nanagan? Alagaw dagiti gamit ko. Tagna dagiti kalapaw da di tatapuldo. Makatawan tinapalabas. Sipon pimanaw ni manong mo dito balay anak. Kumusta nga tanti kasasaan na? Limabas ti motor na iti paraangan tayo itay tatang. Nalabit nga inuman manen ti papanan na. Di ba't maumumay ti arak na diakabsat mo? Jak kayatan tag sa utatang. Dakasakto manen kan kwanan no addi ibaga. Di na kayat ngaben nga klunan ti bigdot na. Di na pa'y kayat ti mabagbagaan tatang. Awan nangag na kanyak, idi sinaysayang na ti kwarta nagrigrigatak para kumakada kayo. Ngam no agsasao, kasla siyak pa'y tinakabasol kan kwa na. Bareng agnagam to anak ko. Sapay la kuma, takas tangag paiso, tatang. Nay, apaya magmag na kaluwi. Sa dinaw tinagapwam. Iten di kayong kondensyang. Itaman pa'y asaan ka anak ka motor. Inbayad ko ni ti utang ko ti motor konti. Anya? Deta ti pudnon ti. Ay, narigat at talaga ti maaddaan iti bisyo ka anakan. Ay, nailaw anak ante. Ngamawanan tinaramita. Tayin utang ko batin ti motor ko. Agbalbaliw kan ka anakan. Husto nga minan ti bisyo. Tulungam kit din ni ading mo. No awan trabaho, asikaswam ni tatangyo. Tapno makapagtrabaho ni ading mo. Saan na nante? Sanda ka kasapulan di balay. Kan adajak kasapulan ida. Si kakit dimot ka anakan. Amom ka di ano umay ni ading mo dito'y balay. Kat kanayon na asaludsudan, no imimay ka dito'y balay. Tanabayag kanumot asaan ka anagaw-awid ijay balay yo. Isuan na patag ka iti pamilyam, Louie. Makalawasan, ajak nakikita limabas ni manong mo anak ko. Wan nga rod tatang. Wan no? Nag-out of town da kadagiti gagayam na. Tatang! Sonya! Tatang!
ni Manong Luwin sa matagtuk-tuk-tuk tatang. Inkalukatan ti daw anak ko. Kasla marigrigatan ti kapsat mo. Tatang! Mabit lang, Manong! Umayan! Diyan malusan ti sakit siyan ko. Itaray tak ko may hospital ading ko. Ala, apa yan? Amay ko. Mabit lang, Manong. Tamang kita ak iti pagluganan tama pa ni hospital. Ala, mapadgan anak ko. Sa sumurutak mo ti hospital. Anyang iti ko na ti doktor tatang. Diyak mo anak. Kasarsar itapay lang ni ading mo ti doktor mo. Ang mga nanyamot ti sakit ko tatang. Ikararag tayo asapay ko ma. Tasan anak aro ti sakit mo. Naalam siguron dayta iti kabibisom anak ko. Di mo ngamin amo ti mamagbagaan. Ni, aday tanti ading mo. Sonya, anya ti ko na ti doktor. Naalam day ta iti nalabas sa panagin-inom mo iti arak, Manong. Ken, magasanak ka di pa ading ko. Adda nam na maamaagasan ka. No isardeng mo ti arak. Ngam no natangkan lata ti unom. Amangan no agtinag day ta a kanser. Saan? Diyak pa kaya ti matay ading ko. Diyak kaya ti madali ti kanser. No kasta nga rod. Agbalbaliw kan. Tatang, at titikwan tayo. Paggatang iti agas yo. Oh, Ha? Nangalaam iti kwartam luwe. tangdan ko nagdispatcher jayili tatang. Nagaplayak kas dispatcher. Kat naawatak mo tadagos. Ay na. Nagsaya atay na lang ko. At dan trabaho. Uwan nga ron tatang. Agyaman karon At daigatang ko iti agas ko. Ay, itit kuntukin ni Sonia. Ta iso ti mangigatang iti daytoy. Naimbag man, Manong. Nasapa ka nagawid ita. Uwan nating. Tapno makainanaak. Tamasapa man ang trabaho no bigat. No kasta. Adnan trabaho? Uwan nating. Kat ikarik. Siyak mo't ti makaamoy ti agas ni tatang. Bumawi ak ita ading ko. Sayang, tagiting gatang ko iti arak. Masayang anak, tunggal malagip ko. Sorry ading ko, naimpang ko itawan kay eskan na ti kwarta nagbanugam. Dandaniak pa'y naaddan iti sakit. Naimbag at naagapan adagos. Ay na, agyaman nak. Nakaamiris ka matlaangan, Manong. Biyag, di tao. No kasta, agawit kan diti Pilipinas, ana? Wen saling, iso apagsaganaan yun ti anak yu. Taumay kun ikasar. Ha? Si kakit dimot, ana. Ni Alvin nga anak mi ati mangikasarkan ka, taiso ti lalaki. Ay wen gaya man niya. Kahit anyangal daw ti sangput mo dito Pilipinas nga, ana. Basta, mabitan. Makabulan laangan ti palapsan. Adda akon dita. O sige nga, Raud, di ka madanagan. Tabarwa talaga ni Alvin nga anak may. Para kan kalaang. Oh! Nagmayaten adenggan saling. Wan, para kan kalaang ni Alvin, ana. No sumangpeten ni Ana agayem mau, sigurado nga raw da singiren na nagiti utang takin kwa na. Sapay dakkel agatad din na utang takin kwa na. Kasano asingiran na ta, kat agbalin to na manugang ta. Ha? Kursonada na di anak ta. Imbagak ngamin amabain nga agaram. Iso nga awampay nubya na. Kay kuna naman nga danubya na. Kun kuna na laang dayjay. Ang amawan ka di, patpatsumot. Ay kat mayat ano dinan pabayadan ti utang ta, bakay? Saan ka no nga ruden? Takas tamot ti kunana. No katugangan na tantaon, di na tansingiran. Kayat ka na yamam mo kadagiti dadakkel ko, ispi. Alvin?
Alvin, madanagan na. Di daan mo amay sang unano tinubyam. Anya ko mati maaramidan da. Siyak ti masurot, ispi. Siyak ti mga sawa. Saan nga isuda? Alvin, Nakasaganak ang mangilaban kin ka. Tay ayaten ka unay, ispi. agyamanak iti dayta panagayat, Alvin. Ay ayaten kamat unay-unay. Kayat kan nga ikasar, ispi. Iso nga ibagakon ka dagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Sige, ngam, kasla mabutengak, Alvin. Amangan no sandak akayat aparaken ka. Saan man? Kayat da ka, ispi. Tinasayaat, yam-am mo kapay kadakwada. Sakbay ti idadanon mi. Nanang, adda kadwa kasi mangpait. Ni ispi, nobyak. Naimbag nga orasyon, ana. Agmanoak. Ha? Ay, Alvin? Di ka man mangrabak? Ay, Sana ka mangrabrabak, nanang. Ni ispi ti bagbagak anobyak kada kayo. anya? Sige, sumrag kayon. Tainak ituloy tararamida kaya kusina. Ala, umay ka ni ispi. Alvin, Di ka agbabain. Tabumalay kan tumutin dito eh. Ipapabalay mo, wan? Juan, Alvin. Anya mo dahi nga anak tan lakay. Dilakat na kapili mo tani tinubya na. Mas daawak Kasla mauawanan iti babae. Dayjay pa'y mo ta babae ti naram na. Nanang, tatang, anya teraramidin nyo dito likod ti balay. Mangan tayo na. Ha? Mangan kayon. Sa anak pa'y amabisen. Uray siyak, sa anak pa'y may amabisain. Mangan kayaw. Sumaruno kaming taon kininanang mo amangan. Tatang, nanang, amok adiyo kayat ni ispi para kanyak. Ngam pangasiyo Tadiyo kumamot iparupala una itinubyak ti diyo panangayat kenkwana. Nagado amabalin mong Armandita. Ngamapi aday jay pa babae. Anyalat sa dagiti kakabagyan kan kakalugaran tayon ngay. Noona ano ti asawaam. Awan bibiyang ko iti sawon ti tao, nanang. Basta ay ayatek ni ispi. Kayat ko nga ikasar tinubyak. Ay saan? Ado dita mabalin mo nga asawaan. Basta saan aday jay babae. Anyalat lang nga dagiti apo ko minton ngay. Pasig nga unanaw. Ay manyak. Oray siya. Diyak kaya katawaan da tayon tao. Pulay dagiti unano kun kunadan ton kadatayaw. Kababain. Kan di mo't aday bagbagak kan kang armam. Jay bak nang agayam ko ijabrod. Ni Ana. Balasang pa day jay. Diyak kayat day jay, nanang. Anyat di mo pangayatan kenkwana. Kit ado ti kwarta day jay agayam ni nanang mo. Ay basta diyak kayat, tatang. Ni ispiti ay ayata. Iso ti kalay sa. Aniya. Aniya. Pasensya ka ni timpakita da nanang kintatang ko kin ka. Ispe. Oh, apeng arod nga agluwa ka. Mababayinak lang amin kin ka. Kun masyanak kin ka. Gapo iti sanda pa ng pampansin kin ka. Okay lang kanyak, Alvin. Sakbay anagawid tayo di balayo. Sinaga na akong data a reaksyon da. Tapno sa anak unay amasakitan. Sinakbaya. Ispe. Man nakaawat na. Tauray asino mat siguro ti agsaad itibiyang dagiti dadakkel mo. Saan amaliklikan ti kasjay adyarda. Tadida ni namnama amay sa nga unano tinubiam. Wen, saan arumbang tinaramid da? Ala, pasensyaan talataydan, Alvin. Di ka nagliday. Nagyaman ak ispi Talaga nakasingsingput ka. Awan mapasamak akasar, Albain. Anya, ngam tatang, kayat mintag simpakin ispi. Anya nga minti kinayat mo iti dayja babae aya. Naimbag kumaano baknang. Baknang aya dayja babae, Albain. Saan tatang? Mutlagayam! Ngamapay ngagpatay kalaunay kinkwana. Ay, basta saan mi akayat dayja babae para kan kaalben. Tandaan am dayta. Agtaraytan ispi. Anya, amangan no ad-adago mura dagiti dadakkel mo. Makaammo ditan.
Basta si Katipilyak. Agyaman nak, Alvin. Ngam di ta agtaray. Amangan no dakdakis ti mapasamak no aramidan tatikasta. Sige. Basta din natang arudan. Anya? Adan nakam ko. Iso asaan arumbang tan aramidan dagiti dadakkel ko. Jak kayat ngay nakamandak iti kayat kong aramidan. May mayat kumamat lang no agkasarta pa'y nga umuna, Alvin. Kasano nga rot ang makapagkasarta? Kit saan mo't akayat dananang kintatang ko. Isungag din natalatan ispi. Ay, sige. Panunutak anay imbagday ta, Alvin. Apay nga awan pa'y ladya anak mau. Bakay? Ay na, awanan. Nagdanadan ija una ano biyan na. Ha? Nagabangda ka no ija ili ti pag nagdandala kay. Anya? Talaga natangkay ti ulo na dyan anak mau. Mangibabain? Ay, masuronak nga rod. Surutan tantuman di anak ta. Amom nga rod tayan da? Wan, intad ti gayam na ti address da ija ilay. Isumot la sana nagawi di kalman Kan isumot lang awan dagiti badbado nanditoy. Tanagtalaw gaya man. Anya? Napanan nagtrabaho ni Alvin. Iso nga aglaba akmatan. Kalpasan na, agdalo sa kon. Ha? Nagsubli nga ta ni Alvin. Apay nga ta. Addan samat na lipatan na. Umayan! Mabitlaan! Ayan ti anak ko. Ayan ni Alvin. Kuha, napanan nagtrabaho na, tata. Ala, pastrakan na kamay. Sige, sumrek kayo, tata. Ala, mami nakawis mo ta pumanaw kan ditoy, espay. Why? Alam amin ay nakagawaam ditoy. Tapumanaw kan. Pasensya ka na. Di na kami kumagurguraay. Ngumadang amin sa balay apang yasawaan may iti anak may. Anya? Wan, iso alading itan mi Hanggang nasaysayaat no panawa mo anak may. Tadi da kamot lasardangan ariribukan no di mo sinaan ni Alvin. Nana, addan na pasamak iti nagbaitan mi iti anak iyo. Kahit anya kumanuad da. Apay, iti kasta kinabasit mo. Agsikog ka nga ta. Alan, ako kusam amin ay nakagawaam. Tapumanaw kan. Kung pangasay, di ka nagpagpakita iti anak may. Api-api nanawan nak ni Spay. Sa dino tayan na itan, nanang. Nakamiris siguro na. Asaan kayong agbagay? Isa pimanawan. Sa pulag tinubyak, nanang. Bye-bye, Amon. Ah, Inala na nga ron amin nakawusnan. Pinanawan na kan sa pulang paylaay. diyak ngamin makontak ti cellphone na. Di mo't adayaw ti lugar da. Amang ano nagawi din. Mapanak ije lugar na, nanang. Ay saanay. Apayaya di mo amo ti sao, Alvin. Kas kalaubing nga nasuker. Nanang? Agsagana kakitde. Na mabiitan ti sa sangpot niya ana. Manipod abroad. Musta, Alvin? Okay lang, nana. Nana. Si Kamat. May mayat siguro no. Manang tiyawag mo kanyak. Wano. Anak ko namlatan no iso. Ha? Ay, wan. Ada pasalubong ko kan ka. Aha. Oh, adoy. Nginginaan, Arelo. Ha? Awatam. Saan, nana? Alakit din. Awatamon. Adoy. Adapay na yun dayta. Oh, ipadas mo man. Ayag mo ti imam. Ha? Ha? Oh, adayta. Wow! Bagbagay mo. Eksakto kan ka. Ala, kababain na, nana. Di kagbabayin. Kan
Wan gayam. Kayat mo ti motorsiklo? Gumatang tayo ti motorsiklo. Ha? Kwa? Saan? Ay na, mabain la day ta. Ha? Kaya't nakaday. Ana. Tatang? Wan, amo ka man nagbabain ni Alvin. Tasaan ang matagtagari. Sige. Agsarita kayaw. Tay nakmangalay ti merindayaw. Oh, at ti pagkatang yu iti merienda. Ha? Agyaman na ka, Ana. Anak ko, ado ti utang mi ken ni Ana. Ngamno ikasar mo, di na kamin singirin. Unay mo tintikas tangan aramido nyo, nanang. Siyak ti pagbayad yo iti utang yo. Unay ka matan, anak ko. Apay nga mga imutang kayo kinkwana. Kalpasan na, siyak ti pagbayad yo. Ala ka din, nasing pumut ni Ana. Kanada mabalin na itipihag. Nakunana kanyak, ano agasawa kayon, asikasunyo la kanon tinegosyo na. Dua kayo ang mangimanihar. Alan anak ko, agpagpakaasiak, dakkel ti utang mi kankwana. Iso please, umanugot kan. Jay lugan ni Ana ti simbangpet. Kita man ni nagpintas ti lugan na ni. No asawam ni Ana, kukwam tunday talugan. Saling! Umay nagtulungan, taadutin sangput ko. Umay kan anak ko, sabdan ta ni Ana. Ispe, no sa di naman tayan mo ita. Kaya't ko ti agkid daw iti dispensakin ka. No aramidag ti kastoy. Manon abulan ngay uray ka. Ngam di ka simmang pahit. Pinanawan na ka di ka man lang nagpakada kanyak. Awan amo ka nagbasulak yun ka. Ngam no apay basta ibati naklatan. Isu apasensya kan, Ispi. No ikasar ko ni Ana. Pakawanan na kuma. Agyaman akte manugot ka dito yan balay ti pagnaadan ta, Alvin. Inton bigatan ti kasarta. Nakasaga na aminan ang maaramat para iti kasarta. Ana. Apayatap-tapayaam ti ulom. Nagsakit ti ulo, Ana. Jakla kayat nga ibagakin ka. Apay? Jaka mo. Masansan ti pa nagsakit ti ulo. Grabe ti sakit na ita. Anya, tinasayaat. Ipan ka iti doktor. Mabit laang isaganak ti lugan. Kumusta ka na ti anak ta, Saleng? Lakay, adda kanot sumor iti utak ni Alvin. Kahit kasanon ti kasarda ita. Ay, awanan may tantan pala siguro Masapula maupera jay anak ta. Umay kami mahan, Ana. Kumusta ni Alvin, Ana? Kasjay, barigatan lata. Manipod na opera. Simabalin ti attitude na. Anya? Ala, sumra kayo, takitaan nyo ti anak yo. Adda iti silid mi. Agyaman kami. Sino kayo? Apay, di na kami mabigbig, Alvin. Kadwak ni tatang mo. Diyan ka mo. Aday wandak. Di kayo mo, ama mo. Apay nga akas tamod tinti bagbagaham, anak ko. Saan kayo nga mo? Saan kayo mo? Kastan ti Jarna, manipod na opera. Ngam agsublinto matlakano ti normal a panunot na. Ay na, anak ko. Una yan ti kasta na pasamakan ka.
Aywan, agtumar kan iti agas mo, Alvin. Umay ka. Pumanaw ka! Pumanaw ka! Di ka mamo! Di naksagidan! Burangan! Ha? Ay na! Di mo pagsawan iti kasta ni Ana, ah! Asawam ni Ana! Ay, Pumanaw kayo! Pumanaw kayo dito! Saan kayo nga, mama? Mangan kan, Alvin. Subuan ka. Ay, apay at tinipay mo ti plato. Anya kamutan, Alvin. Kastala ka na yun ang aramidam. Tunggal pa kanon ka, tipayam. Panawan daw dito. Aglablabos kan. Mapoy-puyatan aklangarudan ang mga asikasukan ka. Dinakpay ka asyan mat. Makisama ka mat, Alvin. Kinasayaan. Itulod kalaangan iya balayo. Kan ang maanusan nga si Kaswan. Lading itag, ngamso ko akon. Jak maanusan ti anak yo. Isasublatan yun. Anya? Di kay matanagan. Saan ko nasingiran dagiti utang yo kanya. Basta da kayon ti mga sikasukin ni Alvin, tamarigatan akon. Ag-surrender ti bagi. Total, saan kami pa'y matanag kasara iti anak yo? alakat, Ana. Sige nga, Rod. Ibati mo ta anak mi dito'y balay. Kat, agyaman kami ititulong mo kan kuana. Naimbag nga oras yo, tata. Ha? Sika? Masikog ka? Wan, tata. Agpagpakaasya. Palubusan dak kumaamang sarungkar kin ni Alvin. Ha? Nadamag ko ti panagsakit na. Iso nga yung karigatak timay. Mala, sumrag ka. Agdiritso ka ni tisilid ni Alvin. Alvin, apayakas tayo matan tinagtungtong palam. Ha? Alvin, agpaimbag ka kuma. Mga anak man, mabisinak. Mabit lang ha. Inak mga lady ka ng ijay kusina. Ayan ni Ispay, bakit? At ijay silid ni Alvin. Masikog kayam ni Ispay. Wan nga, Rod. Kat naibaga na ni Alvin ti amati sigog na. Ay, nagsingpert ni Ispay ang mga asikaso iti anak ta. Linabaran na itay. Wan, nakaanos. Sana kas ka ni Ana. Uway, nauman ni Ana ang mga asikaso ko ni Alvin. Iso nga insublinan kadata ti anak ta. Ay, lakay. Dinto nga tamauman ni SP ang mga asikaso iti anak ta. Jak amo paliiwan ta No kasta, pag naudan ta payla dito'y ni SP. Kit kapilitan takayat naman nga si kasuwan ti anak ta. At dayta, nalabaran ka manan. Kan nasukatan kan Alvin. Kasta umisam ka. Agpaimbag ka wan. Tani, dumakdakkelan tay tiyan ko. Adanton anak ta, Alvin. Wen, naimbaga kon. Amom, SP. Manipod dimdang ka. Kasla simmaranta ni Alvin. Ininutan ti panagimbag na. Nana, Ay na, agyaman kami kan ka, SP. Wen, balasang ka. Agyaman kami kin ka. Ken pakawanan da kami. Iti naramid miking ka iti kalabas. Balasang ka. Uwan balasang ko.
Sorry talaga. Kapuiti pa nagtagtag ibasit may kan kaiday. Pagbababaw yan, may SP. Awan anyaman na, nana. Tata, lipatan tayon tinapalabas. Kat ikarit, nga aging gat kabailak. Asikaswak ni Alvin. Ay ayat ti anak yu, nana, tata. Ay ayatan ka, SP. Ay ayatan ka mat, Alvin. Unay. Agpapigsa ka, wen. Dani, dandanin ti panagpasngay ko. Wen SP, agpaimbagak. Para kada kayo iti agbalin nga anak ta.